Assalamualaikum sapo, seluntuk sikit pe masih bawa sudik salga putra. Engkas ka Aryo tak melok kak peletu kaki sedih cerita polarita nogi. Apa ke ceritana? Jadi, risau waktu rita nogi, engka tahu nari telala baco. Iero la baco, liwak na puji nama apa bite mano. Jadi pelihara ni sedih manuk bangko. Iero manuk bangko naro, tema kalasin namuni makoko koele tadula baco. Dan kena sewat tiaro la baco mai galada utuna pura ni rijakai pura ni ritarindo na dena tadeng rutunang kimati ame gari gemena jadi lokan ni la baco dipada tek geme tek gemena gangka bota di suni di bolana dena gaga utuna tapi papa bajana pasadin ni nang kalinga manuk namuni yaruni manuk na den papar biasa mapakunin bobo bota tersinggung lah baco pak nasan alene rile bota pak bota memang pura ni cukur gambar na liwat China emen rek musina natiken ni romanuk na lona sadina gire tan racen tapi saya toy nasaba romanuk rekor pak bite digagak kalai menatutui jadi terpaksa meni bawang na telengan ya roluna monu ri uwaye supaya di na kok makada bobo peta na magi ya di telengan na uway manu ri uwaye berontak ya manu mak muni si makada gundulu pada macam ini labaco pak na sosial ini rele gundulu memang gundulu jadi terpaksa matama rilala bola na nasa bangko na mapanagere manuna purna gere nasese ni ale na pak dia nagaga manu na pake mapabite jadi apa ko na cerita na sapo cerita na labaco polarita nogi.